Ne urua ki horo pe te mo unga ai ni ki te whare ako kua hilila ki ai mahina i lua. Pea ko tona toi horo le vai mua o te malolo waha alua o te ako ai ne tāpunu i osi ai te kore sio. I te usivi ne whai ki ai te televisio te tepe e whiara pe ke horo mamari e te whaahi ai au te mo unga pea ko te ufare toru o te kore sio ai o wiki ai more kei tonu ki whakaaonga. O whoake te taki o te ako lotu i te ukonga whare o te whare ako o sau ke hoko ai te ako a te uwhanau te kore sio sa alau niu kai kumi foki i nipure aki. Kua katoa tau hongo furu mawhitu mo te tuu atu ufare ai au te kore sio ko te hoki hoko e ki ai te tuu tamaki whakanātu la ke whenei. I te aho nei kua lahi atu uwhe hui e whai o uhinga mo tona whakatuu ka kua i whoki ena i loi e te temi e hoko mai ai te tuu tamaki whakanātu la. I te poto te ako ne e tara e te pure lahi ko te vice-recteur e whai pea nai te huako a te tamariki o sa alau niu ka ma ua whoki anai ke whetongi ona tau hola ako pea whetuku anai nātou ki sau o kamata atu i te moni te ka hau. Mo whakalongo o ki te ufua o te sivi ne whai te tepe o Karitonia, pe ko te ahe pure ake ke whai ki te kore sio, pe ke i tonu ke whakaaonga, pe maua ke hiki, ke mamao mo te maunga. Ko he konga e whai ngata ko te uhi kua tau ilo i pe te aruanga o te tua futuna, ka ko te maua foki ke tau kumini pure aki ki te ako a te uki whanau.